the match to do the honors, to give away the check. We begin with the trophy, sorry. To do the honors, please welcome the General Secretary of All Nepal Football Association, Mr. Kiran Rai. The Ncell valuable player of the match is the person who resisted the opponent team and held them from scoring. The goalkeeper of Butwa Lumini FC, Deep Karki. What an immaculate performance we saw of Deep today. So many shots fired, but so many shots. All of them, in fact, saved by our very own Deep Karki. Deep also receives a check worth 30,000, and to do the honors, I call upon the assistant engineer of Ncell, Mr. Krishiyana Bhakta. Miss Krishiyana Bhakta. She's also coming along with a 5,000 rupees recharge from Ncell. Deep, stay back. Thank you, ma'am. What a game. Day 2, match number 2, pressing game from both the ends. Can we have someone to help him with the check, please? All right, Deep. Overall analysis of the game, कस्तो रह्यो आजको game? आजको गेम एकदम गाह्रो भयो हामीलाई अब हुन त अब हाम्रो टिम सेट भएको थिएन त्यही भएर एकदम फर्स्ट हाफमा एकदम प्रेसर हामीले खाइरहेको थियो हाम्रो टिम त्यो सेट पनि भएको थिएन प्लेयरहरु बीच कम्युनिकेसन पनि मिलेको थिएन जस्तो लाग्यो पछि सेकेन्ड हाफमा अलिकति इम्प्रुभ भयो झापाको साइडबाट एकदमै अट्याक भइरहेको थियो इज दैट व्हाई नेचुरली बुटो लुम्बिनी एफसी स्टार्टेड डिफेन्डिङ द गेम अब हाम्रो अब स्ट्र्याटेजी अनुसार हाम्रो मिड जोनमा बस्ने स्ट्र्याटेजी थियो अब त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार हाम्रो टिम अब जुन अनुसार गइरहेको थियो हुन सकेन उनीहरुले प्रेसर गरे भएर चाहिँ हामी डिफेन्डिङ गर्नु पर्यो अब त्यही त पछिल्लो सिजन 6औं स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको थियो यो सिजन सबै टिमको मनसाय के छ अब फुल्ली अब परफर्मेन्स अनुसार हामीले आज गेम सोचे जस्तो भएन भए पनि अब आउने गेमहरुमा चाहिँ अझै राम्रो गरेर पोइन्ट निकाल्छौं 3 पोइन्टको लागि आउनेछ All the best for the next game and congratulations our most valuable player. Well, that's it from the presentation ceremony here. Handing it over to the Combox.